tuo me Ebola tiyo fudo matek ikabedo me movende chegega kasanda kidong kabedo mogo mapar kumbeti lok mati karani dakta dak Mukene achel kutiyo kuto waka kituo man I Fort Potal but kiti wache endong kelo namba pa daktari motodo kituo me Ebola angwen ini kiti kerye ikian jomoto Dr. Matthew Lokuya moto wa mwaka libario kidong Dr. Muhammad Ali moto chabiat dong choka chela ngich kidak nas Mukene kidong eni dong anesthesis lemon attack eno jo magikero yat ile padano ni meno medical workers of course joma pegiti medical workers maguto bena tie toto number dong komberi tie apa Gen ma neno ma en food mego Ruth Jena Cheng ukaro kwede I Twitter wajatini igichwe PM daktar achiel kuono tum now mego beti en ma kuono tumi kedi kani no tika ting matek o yelle bena minene no irama loyo ke ching tuo PM mi o wala wuo kar ma eno toni no do tiyo ni para bero makumelet now 17 days hospitalized kano jomo kene no genro bedo tie no miro do chango enter the gravity on your tooth patuo man do do nyikum no do kajo ni chalo totwan o wego la wuo peke romo la kuone ki cho diko kera ka cha pa mi diko ki wachi kuone no do utumo ento eno ni bene pege wacho ni recoveries for tie wa la wuo diko ni dana mo kene ma ching juini tie magu chang dana ngwen o chang jorio wacho ni gen kira gi chang me ki lar ko ni gen bene gi mede gi kon ko pa jomo kene they are volunteering facility for Potal meno lok ma winyine be chero ka teach mi konyo ko pa jomo kene watiki gen ne jomo kene mo dong fut kom gi lete kono gena di mo ma tieni roba chung pet people la wo ma Ministry of Health watching yat foot pe ki kate kere man leng ma wajine yat ma kuman ina to channel to me Ebola era of course kiti wajine kai no ni community ma let nyo remi moniti no symptoms moniti tiarate or yat be moni kany ni kono mir mar kono gali kono ngo treatment ki gang isolation ki gang ini popo konyo tiarate or yat ul olo no we gen dakta gi nge ket me jono tuone gen maro metne ba ema inero tuo chila tiki control mechanism covid mo biro ni wan weng no nge chone ke maro lemon no konyi ke avuoro no wange ne ke chamo ke maro kono la merbe daktari guti ko don wachi no immunity yes la ko soda moni kono cres kono ngogni wan nge ne ke maro konyi no pegi moni so ka ien koni belo kila ko wi moni ka timo but people ni daktari be go wa disclaimer ne kono lemon kono ngone pet chao to covid made immunity ni me bere matek wakati wo bien pe dar bere maraj exactly so gena dar merunge ni tuo machalo Ebola gini in piromo chiere yene ka mat kong tela vori gwako ni konya piromo chiere wachi ni ko mat kong la kuri yat man ma yaka yang mamana ma dir wachi wa mare mi konya wa ya muda ich eni tuo ma mero dakta o wego kitika goyo lang ke mo nyongilo ne moti ni kwik re odiat pe da ka cheti ko do tonga kono tengo tonga iti keto kuoni kama tek ka don kuoni kono bero pe no de nyaa pero idano lok mo kene ma da no pe bedo twala yeni pol ka bedo ka ngara mono to kiri ka ngara mono to ba do chamo kono gira ngoy mwini ngara mono to kanchi Ebola we had of hemorrhagic fever mati ya moro kama keso kara mwini to ke Ebola ene nero RDC Mr. Dongo Steven Lateko karati wanye Ebola mo ken pe amoro and that is clear and it's good news pen lok mo winyi no dong ni ngara mono to mapio o area no ravishingo la wo di wo ki gona chim ni ngar mono to ki Ebola in Nebi district kino cha big mi di wo ki gona chim awachi well inge the rules ni kiriketi journalist ka ngar mono ki tika suspected death of Ebola in you cannot go to the scene for coverage yes you must go with health workers mono ki protecting ino mabe ke romo covering apenyo ago chimit RDC makona peni what is happening in your district what you know mo matie Fort Pe awachi udiku eni ki chet ke nen ngo ki ko mu ne ngo
munero ngat erone. So this propaganda mo down to loge maduong bola Lokani kian ping. Wera bola pu o kin ga. Ingene ka in luo gi mo ben order. Oh, dada. Ero be ata kane kene la nyut mo chat I oryat pe bit gang kat nyamu Jimmy mogo ma ene be yobo ki gang. Net nene inero dakta wek tuo me Ebola ni ponya